Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Wahai Joy Porle waman kamu local MLA Ka Wjdsa District Sports Association haka arflai tarik unno pra arjar arfusan kala Pynkup Burom yo Myntri ka Tnat Sports and Youth Affairs ka sarkar jela ba Wjdsa hak jingalang ka belalong hamadan kiang nang ba stadium. Uba Wjdsa haba jingkren hakani ka jingalang uliatu wala mangkarpangi ka baha lang ba ka Tnat Sports na ka benta ka Wjdsa District Sports Association hak biadai bag jingsna panbha ya ka kiang nang ba stadium kumjuru ya ki wei ki madan yele kai hapo ka sor jwai yang Pynkup Burom ya o Sir Wjdsa nebenta gani ka jing achievement ya ko hayato wa gani ka